حضراتنا الكرام، نرحب بكم في مجلس محبة لدعاء فلسطين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selamat datang di acara majelis Dewantara Berjihad untuk Palestina melalui zikir dan doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Allah akan berikan keberkahan di sisa-sisa umur kita. Allah akan sembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Bagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada baginda 1 kali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك نرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اشفع يا حبيبنا اشفع لنا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حلقك لصرت لمن رجعت يا أكرم الخلق مهما قبلوا إنتي لزرت لمن رجعت يا أكرم الخلق مهما قبلوا كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأسرة كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأسرة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا سيدك وجمدي فطاب عيشي وما وجمدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي
المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. سيدنا النبي وجميل، رمت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صل على صلاتك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. ظهرت بك مؤيدا لنا بظهره أبي أحمد، ظهرت بك مؤيدا لنا بظهره أبي أحمد، يا نبي محمد أنت الفضل من صلوا على خير الأنام أدعوني لك أحمد الله، يا نبي محمد ذلك الفضل من اللهم صل وسلم يا إمام اعتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله، يا رسول الله خذ بيدي يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا والعين مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصفوا تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليك ما يساوي القول منا أو يكون ثناء. لكن حبا في السرائر قد لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ ابتدأنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مدره وحبيبي وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى والمأجب دعانا. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واكتب بنا فينا لقاء المصطفى ثبت على قلب الحبيب خطانا. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. واغفر بنا سنة طال في بقاع الأرض وطمع كل. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الله وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
dan jihad untuk Palestina. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan terlaksana pada malamnya. Iya. Saya lihat juga di warga Dewan Tara sering melakukan aksi. Apa harapannya? Harapan kita seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan Palestina ini sudah pasti. Namun maukah kita menjadi bagian dari kemenangan Palestina? Maka oleh sebab itu masyarakat di Dewan Tara adalah bukti bahwasannya kita semua bersama Palestina dan bukti nyata bahwasannya kita mendukung kemenangan dan kemerdekaan dari Palestina. Untuk peserta sendiri di kalangan mana aja nih Pak? Kalangan yang terundang ini seluruh masyarakat Dewan Tara, seluruh lapisan masyarakat, terutama juga termasuk dari daerah-daerah antusias, bahkan mereka memang ingin hadir secara mandiri. Kita hanya mengundang secara baik virtual ataupun fisik, dan kenyataan pada hari ini bisa kita saksikan bersama-sama mereka memang sangat antusias untuk kegiatan pada malam. Harapan kita nih kepada masyarakat di malam pergantian tahun ini Pak? Harapan kita pada masyarakat dengan berganti tahun 2023 ke 2024, Kecamatan Dewan Tara ini tentunya menjadi kecamatan yang senantiasa dilindungi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Dewan Tara ini semakin jaya dan bersatu. Balik. فألف بين قلوبكم Kapete ngawaro no. Allahumma rahmatna bil Quran. Habibullah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, mari kita dengarkan yang selama ini berjalan seolah-olah tidak bersatu, padahal أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لا نبي ورسول بعده اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Yang kami muliakan kepada Abu Imum Syekh Masjid Besar Bujang Salim, yang kami muliakan kepada Ketua BKM Masjid Besar Bujang Salim, yang kami muliakan Abi Muslim At-Tahiri beserta rombongan yang telah berhadir di Dewan Tara, yang kami muliakan para Abu Imum Syekh, para Tengku Imum, para alim ulama, para pimpinan balai-balai pengajian, memang umat Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita sangat memuliakan hal-hal yang tentunya sangat-sangat mengedepankan kegiatan-kegiatan syariat. Kemudian selanjutnya, kegiatan ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Selain zikir dan doa, tentunya kita berjihad untuk Palestina. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyatakan tentang kepastian terhadap kemenangan Palestina. Kemenangan Palestina ini sudah pasti dalam Al-Quran. Tapi di balik itu semua, tentunya apakah kita mau menjadi bagian dari kemenangan Palestina? Pada hari ini kita dapat menyaksikan bukti nyata masyarakat Dewan Tara termasuk adalah masyarakat bagian dari kemenangan Palestina. Mungkin tidak panjang lebar lagi kami sampaikan. Kemudian untuk pergantian tahun di tahun 2023 ini malam terakhir, dan insya Allah pukul 12 nanti kita akan menghadapi tahun 2024. Maka harapan kami Muspika Kecamatan Dewan Tara, harapan kami yaitu persis sama dengan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Daniel tadi pada, kalau tidak salah kami, pada surat Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah pada tali agama, jangan bercerai-berai, mari kita bersatu dalam kebaikan, jangan melihat umat terdahulu yang suka bermusuhan. Seketika kita ada di jurang neraka, maka Allah akan menyelamatkan kita, dan sesungguhnya pada ayat itu ada dikatakan kita akan diberi petunjuk.
Maka oleh sebab itu, dengan bersatunya kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan memberikan petunjuk kepada masyarakat Dewantara, dan masyarakat Dewantara di tahun 2024 kehidupannya akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأتوب إليك يا الله يا كريم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليك يا الله يا كريم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليك يا الله يا كريم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم انصر لإخواننا والمجاهدين من فلسطين عن القوم الكافرين اللهم انصر لإخواننا والمجاهدين من فلسطين عن القوم الظالمين اللهم انصر لإخواننا والمجاهدين من فلسطين عن القوم الإسرائيل السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا إمام الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
السلام
Masjidil Aqsa, masjid yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa, masjid yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang buhnan Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang buhnan Masjidil Haram juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medan ayah di Masjidil Haram nasabah benda yang dari surga, yaitu Hijrul Aswad. Hajar Aswad ma'adan ayah batai yang kebetulan langsung dari surga. Disinan ke geyupegat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bak Nabi Adam sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Nabi Adam nepegat Masjidil Haram medan ayah. 40 tahun kemudian Nabi Adam nepegat Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis medan ayah. Di Baitul Maqdis ada satu batu yang dari surga, yaitu batu As-Sahra, yang tempat didirikan Masjid Qubatus Sahra. Yang tak kena Masjid Kubah Kuning. Ya, yang tak itu Masjid Kubah Kuning yang lagi yo. Kan sering takalan beta fikir itu nyan sagai Al-Aqsa, nyan Masjid Qubatus Sahra atau Musalla Qubatus Sahra. Midan ayah dalam Masjid Al-Aqsa nyan na belah boh musalla. Karena yang keken Al-Aqsa kon cuma yang berkubah kuning dan kon cuma yang berkubah hitam. Baik salah-salah kitanya akibat pengaruh media-media Yahudi midan ayah. Nah yang pegah Masjid Al-Aqsa adalah yang kubah hitam, sehingga kita tidak peduli dengan masjid yang kubah kuning, seolah-olah itu bukan Al-Aqsa. Kemudian mak dan ayah nah yang pegah Masjid Al-Aqsa yang kubah kuning, sehingga kita tidak peduli dengan masjid-masjid lain atau musalla-musalla lain yang ada dalam Al-Aqsa. Padahal yang dikatakan dengan Al-Aqsa midan ayah bibina tanuh dalam pagar ya put boh hagawanya adalah Al-Aqsa, yang lebih kurang tanah tersebut midan ayah put belah hektar lebih. Tidak boleh iktikaf lama-lama dalam Al-Aqsa. Maka midan ayah orang seluruh Bandung tak dengar tip-tip bulan Ramadan, tak nonton di media oleh Yahudi Israel selalu mengusir umat Islam yang masuk Al-Aqsa. Pakon karena berlama-lama dalam Al-Aqsa. Karena umat Islam ingin salat tarawih dalam Al-Aqsa, maka mereka mengusir umat Islam yang beribadah dalam Al-Aqsa. Jadi dalam bagian Al-Aqsa itu ada tiup trompet daripada tanduk, kemudian dibuat pesta nyanyian Yahudi. Kemudian mak dan ayah program Yahudi Israelnya, program Zionis Israelnya, tanggal 10 akan diadakan pemotongan sapi merah untuk dirayakan kemenangan mereka, kemudian untuk dipugar kembali ya, yaitu untuk dihancur Masjid Qubatus Sahra, masjid yang kubah kuningnya mak dan ayah ini terhancur. Ini bukan kuil Sulaiman, yaitu ini bukan rumah ibadah Yahudi. Riza kitanya Tuhana minana lonta yang bakro uragam. Siap kita yang bela Al-Aqsa. Siap bela Al-Aqsa. Dalam kompak siap bela Al-Aqsa. Siap berjihad ke Palestina. Siap syahid di Palestina. Takbir. Yang siap syahid belum dia. Yang sini aja yang tim berangkat ke Palestina. Sini aja loh. Nah, enam di Robi. Urinang jadinya cara yang siap berangkat ke Palestina. Yang menumpah Abu Ubaidah. Gaduh yang lihat menumpah Abu Ubaidah ke Palestina, yang jihad. Alhamdulillah. Mantengna di Aceh darah-darah Cut Nyadin. Mantengna di Aceh darah-darah Cut Mutia. Mantengna di Aceh darah-darah Tuku Umar. Mantengna di Aceh darah-darah Tuku Cik Dikiromi dan ayah. Mantengna di Aceh pahlawan, ampun darah-darah pahlawan. Karena mak dan ayah orang Aceh sebenarnya hanya jauh beda dengan Palestina. Kemudian mi dan ayah orang seluruh Bandung, keberanian orang Aceh juga hanya jauh beda dengan keberanian orang Palestina.